harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Pausos paus elkarlanean, han edo hemen alden moduan, gizaki honen ekintzen kate, erreflexu den ekimena. Batak bestei galderak erantzuten, posible badan nola izan daiteken, mugarrien aurre guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure bidean gure eskuetan, gure alaitasuna indartu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan ekazari margolariak, Andredo gizona monadumea, elkar bizi nahi dugu. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Azken gure herrian, azke, etorkizunean, azke, gura bezala gure indarra dago gure eskuetan, azke, gure menditan, azke, gure jaixetan, azke,
electric lights and glass phone nights. Electric lines run through your mind. Distractions with radio contraptions. Pipe ashes, night glasses. Tick-tock, hear the wind lick the window. Ignited, you're invited. Rolling, spotting from the back. On a dream machine, Mr. Jones, you don't know what you came for. Dream machine, that'll snake a charm on the dance floor. Dance floor, dance floor, that'll snake a charm on the dance floor. The dance floor, the dance floor. La boom da boom da boom da, la boom dream machine, dream machine. The outline goes to meaningless, steaming in the rain. Those two lovers
just suicide. Why cry when angels deserve to die?
leave because they thought we were part of the Asian underground. Midi Warrior, release the pressure. For Brother Udham Singh, Conscious Assassin.
Érase una vez la historia de un niño y una niña. El niño se llamaba Siempre y era una persona soñadora, aventurera, que creía que todo lo que veía no era todo lo que había en realidad y que había un lugar donde las leyendas cobraban sentido. Por contra, estaba Nunca. Nunca era una persona pesimista, una persona realista, una persona que solo se fiaba aquello que podía comprobar y constatar con sus propios ojos y que no se creían historias ni cuentos. Entonces llegó un día en que Siempre se acercó a Nunca y le dijo que su mayor sueño en la vida era viajar y llegar hasta el sol. Ella le dijo: no podrás. Si saltas te vas a caer, o lo que es peor, si llegas te vas a quemar. Supongo que ella lo que intentaba era sacar la cuerda del nudo de los pájaros que tenían la siempre, que tocaría el resto de sus sueños y tantos pájaros tenían en la cabeza, que llegó un día en que todos a la vez emprendieron el vuelo y Siempre se perdieron en el cielo. Hay quien dice que llegó, otros que se cayó, incluso hay quien dice que cumplió su sueño, pero de todo esto que pasó nunca lo supo porque echó raíces en el suelo. Y es que si siempre te dices nunca, nunca será siempre. Nunca será siempre, nunca digas nunca porque siempre se arrepiente. Temes que bla siempre miente. Buscando los rivales que escondes bajo mi vientre. Siempre fui diferente y nunca fui valiente. Es por el niño perderte supermente. Tratarte como la serpiente nunca supiera amarte. Las pillas cada vuelve de sangre caliente. Porque porfías, por favor, no me gusta tu ausente. Un estatua con datos de un amor ausente. Sobreviviente como un para siempre.
Bai? Vale. Ea, gehiago nahi duzu ikusi? Vale, oso ondo. Vale, ba, a ver. Nire laguna, Jackson, Kaliforniatik datorrela, egin nahi du salto ikaragarri bat. Orduan, salto hori egiteko, behar ditugu, 6 voluntario. Vale, elige. Albera hartuko ditu. Zema jende. Hori da. Ja, gau bat. A ver, norgeio. Hori da. Bueno, ja 3, 4, 5 eta 6, ja? Gehiago nahi duzu? Ez? Hola. Mordoaz, ja, Pillo bat, ja. Baldak ez zer egin modun? Hobeto ez dut esango. Ez dut esango. Sorpresa. Jackson. Asko dira, Wow, eskerrik asko, friki bai bat. Ez daki euskera. Bueno, ba? A ver, lurre bizkatzen. Vale, agian non dago? Nondik aterako zakorrika? Handik? Vale, ba, hemen jartzea, ez? Vale, hemen etorri. Bueno, bera daki. Nola, balo? Torre hona mesedez. Zara berda. Vale, nola jarri behar dira. Hori da. Oso ondo. Vale. Vale, ba, orain deskantzatu. Orain ez jarri horrela. Ja, berotzen ari da. Vale. Jartzen dago ja musika? Vale. Txaloak, energia asko ukitzeko. Ba. Hori da. A ver. Urrutitik etorriko da korrika. Erazkina bezala. Txalo. Txasalto. Horren, agurra egingo dugu. Zuzik hartuko gara. Vale. Ere dakagu Instagramen kuenta bat dela /dragons/ss. Nahi duena bilatu, mugilean. Handi, egotzen dugu bideoa, eta dena. Vale, gehiago. Vale. Pixal gehiago, ¿eres un salto? Vale.
eta kriston penaz, baina gure jaialdia bukatzen ari da. Baina ez da bukatu. Gaur, guk ohitura dakagu gure jaialdi bukaeran, gure ikasleei diploma bat banatzeko. Baina gaur gure diploma berezia da. 5 urte betetzen ditu egitasmo honek, 5 urte Irutxilipurditanek, urtez urte jaialdiak eskaintzen ataunen, antzerkia eta zirkoak astero gozatzen zuengatik eta hauengatik, eta hau da gaur Iratxe Reparaz artistak egin duen horma irudia. Ataun antzokian egongo da urte honetan, 5. urteurrenak gogoratzeko. Zuentzat, Iratxe Reparazek, eskerrik asko. Bueno, kriston gauza politak egiten ditu Iratxe Reparaz jarri sarean, bueno, maravilla da. Eta bukatzeko, esker bereziak, hau aurrera eramaten laguntzen diguten guztiei, beti esaten dugun bezala, egitasmo honetan sinisten dezuten ikasle eta familiei, hau aurrera eramaten laguntzen diguten gure etxekoei, bereziki ez ditugu izenak aipatuko ezagutzen dituzue, eta hemen egon dira 5 urtetan, eta asko hobetu dugu, baino asko dakagu hobetzeko, zuengatik ere eskerrik asko hemen gaude, eta azkenik bi aipamenotxo. Bat, Irutxilipurditanek gaudena posible egiteko, artista gonbidatuak hemen egoteko, 5. urteurrena ospatzeko, ekainan jaialdi zoragarri bat Astigarragan egiteko, hau ere posible dela, elkarte bezala udalak gure egitasmoa babesten duelako. Eta hori ere guretzat garrantzitsua da, eta eskerrik asko Ataungo udalari eta bereziki kultura sailari. Eta azkenik, gaur, esker bereziak, Virginia eta Joni. Hemen gaude Virginia eta Jon, Ataungo zirko eskola Virginia eta Jonegatik sortu genuen. Eta eskerrik asko. Bueno, argazkiako jarriko geha, hortxe ditugu kamarak, eta gure diploman inguruan jarriko geha diploman inguruan, hori hor aldamenean, eta igual, hola, aldamenen hola ingo bigarri txiki bat, Foto finish! Zemoz? Ondo ez? Eskerrik asko benetan jarraituko dugu antzerkia eta zirkoak gozatzen eta gozaratzen. Eskerrik asko!